Hallelujah. Praise the Lord. Mene, ia le tua le nei a fiafi. Hallelujah. Ya, tātou masani tātou pokarami. Ya, ia luloa ia. Walau, jangan whaaloalo le sunga te tai pe whaiona. A matalia le tātou pokarami nei a fiafi se talo mena ngā whaaloalo. Tātou talo. O mātou tamau le langi. Pa ia lava lo suafa. O wao e foi. E ou le malo. E ou I mātou. Mātou whaaftai nei teimi le leu mātou toe maua. Pe ona e foi nei vai aso tua na iai le tua sa. Ia, nei o mātou toe maua nea vano le lei whaaftai. Tele lau tau singa, ma lau puipuinga. Toe mai ai, ia le soifua lau le leo lo watanu. Ane ngata o ma paanga. O whai o na mātou toe maafuta e lungo pea o le ere nei fiafi. Be foi le tua I ma ua ma lau ona nei afen. Ia o se ala va alo fina ngalo le nei po. Mātou talo ngang pa IF soson mai oe le whalau teleina. Ma le au ili ino lau upu. A o mātou whaalongolongo atu I te oe lo whetalai mai le nei po. Lau whaunga le tua. Ngata foi lea I o le mata. Le ana ata le Global Kingdom TV. Lo whapena le li ia nga lua mai lau auna. Mani show auna le nei po. Matitalo matui nātu ai. Ia whapena na iai se ai le atua. Le nei lawa minu si se anganga. O se loto. O se mafau sa moa ia mauo ma paanga le nei fiafi. Mātou talo foi matui nātu mea umalava o eo la sauni o lātou loto. Mātou te ofa tasi ma la upu. Ta ina I mātou. A o mātou ngaru loe pea. Ma mātou moli mauina lo ma lo le tua. Oe lava le tupu. Ma lau upu e siri leo mātou tamata. Vi ia oe le nei fiafi. Whaaftai lau wha malolonga. Ia mātou umalava le ngātou loa tunu. Ia vi ia oe whaavau. Fo il vi inga. Tu mau pēr whaatau vai o mātou tamata. Ona o Yesu le lea le mātou te tala. Amen. Amen. Mene. Hallelujah. Talo Samuel nei tula le fiafi. Hallelujah. Ia e whai ngā whangaloina na tātou matalo pa peo na masari ai. Hallelujah. Ilia lawa stofi vitai no tātou mafutanga pa pe nei. Ile tātou live. Ngone nei ala ata. Ia e fifi lawa le anganga nei tula le fiafi. Ia le ngā nai fo ile atua ua toe maua le tātou noa. Yes. Hallelujah. Wana le se noa la na fio. Ia tātou te le aulia mai. Le nei tula le fiafi. Ia e fo ila bali binga le atua. Pai wa venga I o le atua. Amen. Te loana e mai moaina ma e silafiaina. Ia na fo se wa venga le atua. Ue wa aia le nei aso. Ia via le atua. Haftai le atua o tātou aulia mai. Le nei vai aso. I fia manuia. So fa perpele na o le tātou li faola Isu Kiriso. Ia via lo leo fai masuia tai nei lo. Wa ta lofa tuai le tātou pokalame. I lo mai moanga ma lo fa sausaunga Samoa. Ia le whai ona whaangaluina o tātou au na tofi le tua. Wa ia rau whai ngā luenga. Sunga I whaawhengainga so se pata pai taulanga so se tōwini. A penao na suina le vai o leola. Whai ona tātou mafuta le nei a fiafi le ngata po I lea I sunga I ao. Te akono malato partua pai o le kalesia. Ia le ngata po I lea o au sina. O se tono tātou ainga. Nāma, ta mama, tutua, le ngata po I lea uso matupa afini, wo mai masani, tala bausi pa ia whana witi. So a whapirepele na o tātou ri umar tātou whaola, pa tā lofa atua I le nei waenga o. Iafi, a lor fualau manuia, a lor on sa, amene, ia le tua. Hasi la lewa lea futua, na tui maure tātou mawhtanga, amene. Hallelujah. Ya mantua hoi e o taimila vau saunia le li o te sili ana amen ya o taton sa manuia lo folauma sa manuia foi lo saba di vali foi tonu fa fitau li o puanga o fa sosonga taton sa fa tasi la tule tua ya te oi ya na wa e sila mai sa mo lu ngor tato tusi o na la vai fa vau de tato tala na I fa ta oto fa Yesu yo na so Fata auto fatau de malo, fata auto fatau I mea o la o mai. Taimio le unga o la langi. Na we si sila sa mo tato tusi fatau na
mau mai nai de matai na suma tolu ona fai po fa fitu to di matasi pe na na mau ai sita to fa malosi po sita to fa soa ia mo ita to de ne ya fiafi amen haleluya ava pe na inalo tosi ia ma nai ya tato fai tau pa tasi ai ma tato ba ai ai ia po le fo ise se fi aulo fa pe na no to fai na nga pa ia na tu e moli mai fa malosia malu itau wali tato sa volinga mal tato ko launga amen ya ba tu le no le sunga te tai ia di to na tu si pe ina le fa fa tai le fa tai lava ile tu le no le pila haleluya tato muta fo tato langa mai laiva ia susulua ia ono isi fo fuanga le malfia ia ona ia i fo inisio o ainga fo ia ma tato tau ainga a fere mali mo le oti ia fa me se atu le nganga le tua la le sa le fa tau ina i fo fuanga ina va yaso ia sa fa pena ona a wai tu ai fo ia tato grami ele ngata fo ia sa ia fo inisio ma tu nei sa ia i tonu o ia fo fa la ve la va yaso ai fa tai le tua ia wa ve to tasi ia tu wa tato fa ia lo na ngalo after foi la na o nei ia mo nei no le lei no le au maua tato ti fa soa ile upo le tua sa moa ia pe ana fa lo atu le telo taimi a pele lava o ma to lot le ngata le ministry si ke ministry a o ministry umalava pe ona au na tu lungo ka global kingdom tv o ona le tua lo fa pe na va mai ia ma fa soa etu ma so se tu fio le lo langi fa ma lo atu ia te oil fa to toa pa lo fo italiano le tale le lei tono lo lava mo lo mota ngata foi tono no sa io dis foi tono fo fainga luenga o lo ma futa mai ia le tero taimi tato kalame pe na venato tato global kingdom tv ia panga foi o sike ministry o kila ni nei pa so se tu fio le lo langi fa ta lo fa atu ile sua fa malo Yesu Kristo tato li faola fai ona tato nga lo fa tasi ia tato ia na ese au ngo ministry ia ole au nga mal fa mo o le tupu molona malo mala tala lei ia tato fa la tileina talo fa to Australia ia ia foi le le fa tonu foi o le tato si ke mensi lo fa pelanga lu mai ai me fletua mala va o televo munisi lato ia malo le tawivi pe ia na tato lo io tato wa fai mea ile tua malona malo fe lava tato tengalo ai se mensi ia mo se ai o le tua malona finangalo i se loto ma se nganga se tasi ma fai ona ma futa mai tato po kalame ia ole to fa ia tu le malanga fa le ofio sunga tai fo ne fia ia o tato tu sina tato whistle foi pe ona ia ole love light my life tau na tato iai tonu la ia te oe se alofa te alofa i se nganga o le loa fa suluantu le malama ia ma tato loa ia ola se tasi a te ta ua ai leo le oki o kako ia kako pe a ta u fo inisio o na telo time mere ia ngile no lang o piu ko kuia ele si kisiano ka ko almea ele me fai ngai alu ki fa misal mosalemi ma le hindu mai si alu lite ai ki ko fa pe nga je uso kisiano vai ele ka un fa pe nga se kisiano fa ola inga ma se kisiano watalia Yesu Kristo ave ma fa ali fa ola ilona langa ia Samoa po malulu ia tatu ia fa tasini fiafi tatu share tatu fa soa ia se ai na fa pe na ona pu e ai o tato olanga au na au tato nga lu so se to vine lava pe o tato ia le tunu ia so se tu fio la langi fatalo fat foi ia ona le tu ro fa pena ona mana tu mai le tato sike ministry ia male au nanga tato global kingdom tv i lau te talo malawa na pongi ia so fai so o maso umalava fa malo le fa ftai ia na no lau te talo ia le mau e per marosi mai le li e au ona tua ia te oe e ala foi lungo pe au le foi taimi ia vi ia le li na tato vava ai tato mta upu ne fiafi ia ma tato talo no ai ma tato fa so pole hala se fina ngalo le tua mo i tato ile nei lava fiafi ma le nei taimi e lau la el tu si la ia oro ia le tato mta upu
fa pea fa ulu traina ia o le upenga na lafo le vai o le upenga na lafo le vai o fa to oto lea fa saina Yesu mai tu fo ile malo le langi ma le upenga wa lafo le vai wa mawai ese uma wa tomu ona lato toso e ai lea ile matafanga ua lolofo ma fafao ia lelei i ola a o ia leanga ua lafo ia e fape fo i le ngataanga o le larolangi e o atu lau angelu vai ese ie a mio leanga ma e a mio tonu na lato lafo ina le ate i la tou le o ngā ungu asa e iai le tangi au e ma le lili vau o nifo i masutasi le fetarai atu leo Yesu i ate i la tou o tou langona e anei mea uma wa lato fai mai ate i oe le ali ie talai atu ai leo ia ia te i latou o le nei tusi upu uma e wa o ina le maro le langi e tusa i latou ma le matai o le ainga wa o mai mea fou ma mea tuai mai lona fale o loa ua whai ua Yesu nei whata oto o na maliu e se ai leo ia i lea mea ia ta moa e pe fōringa mai fōi le kasi ala foi tau malau tilo ia ona tanto wiloa la ia leo le le fata oto ia e o se toi pipia mo le tatu pukalame le fiafia ia o le fata oto le e pe va ai atu i le taimi o le i unga o le taimi o le taimi o le whaamisinonga le atua po le taimi umai the time of age o le second come o le second event o le toe fio mai o Yesu Keriso o le toe fio mai lea ua iai le fata oto lea ona o le tula o le langona ma le manato nisi o le fio whalua mai o Yesu o uma ia e le whapela wa la avea ngei mka upu ngia fiafio la kako tipei dai o se mea e ongo tipei dai kako ma fi ese se iai ia e langa o lea ai e manino lava le fionga pa ia le atua. O le kako kele i o atu i le afe tau sanga le mele niuma. You know, o le efe mai Yesu e o akwa iai. A o le wa mai Yesu le tala le upenga le lafo ina ia mawai ia. O le anta fo i lea o le tatou tilo tilo. I le taimi le na, o le taimi o le tribulation, po le taimi o le pua ngā tele. Le kako ke lor tu se whaalinga. Le kaimina lea le a whape ngā o ngā. Whaanga ina ai le whata oto lea. Ina ia wha maana malama mai ate i tātou. Ia awange i wha talinga tuli kako i mele. Sa moa ele i kupu. Mai vai o le ko kele o ka ngaka o koi pā ua o lea o koi kiki e fiu mai Yesu. Tele o nai au na lea tua. Tele o nai tupulanga. Tele o talavou. Nai tamama, nai tina. Wa toi wha vai lava le tamuenga. A leo ko kiki e fio mai Yesu. Not yet. A leo kako kilo le kio foi le apostolo Paulo foi mai ea. E loa le kaimia. Le ngā kaanga ma le kaimi le vave mai ma le lata mai o le fio o Yesu foi mai ea. E mua on kako vai ka ngaka o koe pa u ese mai ma le whātua. Wa koe le uparangi ngai whao ngā le apostasy. Pe wa koe se yaku kual vai ma le whao le kanga. Fōringa mai la wa whape alai o keia wa ia kua wa mawa kua. Wa alua kua pe o le alualu le mua le vaa fōi lele o ese aku ma le ava. Wa ava ia kua wa le toi loa atu lava o i. Me fōi la le Samoa. A kako whalongo iai i le ioi. E pe fōringa mai wanga se tala hoi o masangi kako. Oi o le whango kanga ma le upeng. Ai o le roloto ia. Ma le tele o tamau a ingo la mai Yesu ne fiafi. Lau su. E se ka ua ngim ka ua. Wai lea se le ilo whango ka. E voi se si ko kere. Ai penga alfo e sau penga ni yasu. E fia kere ka ko le whaifa lea. Ia. E o le maalia ia la pe e si la tuho i le whata o tole. Ai titila tui. O le whao ngā mai e Yesu le penga. Le penga. Ai foi la dis faiva na fi tatou o le ofe. Ai ama tau dia.
o le ofe kasi ali ia kasi marta kasi maka a lua fa maka ia sala la via lua me la via la via me kasi ke na kasi ia fu fa le le o lo koso mo lo vidi ia ale pelo ile ngaka e kele ia ia ai ese o mo nga sau a koa ka sa ba ele fai longa ka ngaka la lu pe ia ele fai longa i ala lu pe o le mea o la vea me lu pe ngar koso ia sa wa ia ke le pera ki sa wa ia ia kusa ai ki kilo ia i le fata auto nefia e sere ma nei al fatu sanga i o le li faola o toi taimi mea e kukupu i fai uma e sere ma ngai e sere ma ka ngofie ngaka ko ngofo mea ngai kusi o whaaka oko parables sa pe ase la ngonga vonga le i lau so ni ngaka basta o nga pos kai mo le fa longo i le me fa to i se tala e fai mai ai ke le longa winga ku aku ena nga wo fa mana malama le Yesu i bali o ka se mai o ka se mai sala fi sili la mota wale mana tu le ko so mai umanga koso mai faile ngal wenga le ilo pe ia ngal wenga lupen e ilo mai a bokongi eseri alia ai kongi kon pakekeri ale ma la ia la se fisi fatura e va pe mo tato la to ngai ana e le ale lei po le alia o le ale kongi kon so le al faku sanga i le di faola ma tangata e mawala wa no ma tangata ka lo fai e koe lafos ese lo loko ia o le ngai sa wali ese lo loko re kako kusi mo kako mele le mai ua tumu o na lato tosoa e ailia ina matafanga ua no nofo ma fafaui ale lei fafaui ale lei yola aui ale anga wala fo ia e fa apea fo i le ngata anga o le lalolangi e o atu au angelu e babai ese ye a miolanga ma ye a milton ia nei ia so le fa nga ino le fa ola Nga ta o mai e le time separate tai ka ko. Ia. Amene. E le fa pe ta fao li sta ngata sa mo ya te o. Ale ki nga inga o e ki nga lue. So ai ki kilo a kwala e pe fe ka wi fo ya kala nga o la walu lu o la sesele. Ia. True. E le mpa pe nga e le leila ulu. Ai o kai me separate tai ai alu o il piccole. Ka nga alu o ko un piccole. Amen. Pera ku ka makau mar ku nga vale. Amen. Wel feta lainga le atua le matanga ya kai. Me kai no ana fai o ele me le lei. La me o fa o la ko me o ikai. Si anga a fa penga ke loa. O langa sa o lo sabori. Ili masalo salu ala lo wadu pikole. Amen. Al manga ia ko fang mo. Ko fang mo lo savalinga. Ko fang mo fo masa valinga. Po feo piko ia ke wo o mala so separate. Ai mau ko maka o o soli. Ya ho me pasta wera ko mala le piko. Vieri. Aleluya. Aleluya. Amen. Okay. Ese ma ia tato tu. Ah, olele. Ese ma ia tato tu. Vieri. Fa mela ia le tala me. Ona fetala ia tule Yesu ia tilato. Wo tau la ngona ea ni mea.
wo tau la ngona ea nei mea. Hamere whaperetania, do you understand these things? Wa e mana malama e nei mea. O le mafu anga na le whai o tātou ngā ruenga o tala. Amen. O na tire nau na oi. E lai tamu whai a pātu i o langa isi na i o uso mana i o tūrafi. A whai wa e maua le whaaolotanga o tātou maua le whaaolotanga a mu ia i tātou. O na iei ista ngata lai whio a isolo. I lo o maua la wanoa le. I lo o maua la wanoa le na e mawaina. I te talia i le whaaolotanga. O le ala na o tau apa atu o le tātou. Tātou por kalame mo i lātou. I whapenau na lātou maua fwe le nea wanoa whaola i nai. O na le aso lea le tau. Ni e vai e le tala inga ia awane ia. Ni la fua ina oi. Aia ia whaola ina i tau. Amen. Hallelujah. Se awa noa fwe mo lātou le ko koe ma le rapture. Ciao. Amen. Wai, uke loa anu maka o le rapture. Yeah. Amen. Te nofo mai, mai sila mai, mai mua mai au te loa, ua tonu lau manatu e te alu si tianga. Anu flight mua. Yeah. Amen. Ai le fai ngofie fo. E le fai ngofie fo le lea wana. Very hard. It's very hard. E tele mea o le tau mai o le malo o le pōju. Ai ke koe pa ua ka ngaka ngā kiru o. O mea e maadi e hoi mo ka kou. Mera no mero le whaiwa. Wa ea e mai wadi leo le whaiwa e adu ali skakwa pia. Angari ea ue ri maua le pikoran ko sori pe ngā wari. Oa uarea. Ara ka ko ngan wenga fai fakas. E moni ese ka le sia ka ko ke o mai. Ara soi fua le atu la fapenan tato au au na. O le atu la vantas. O le malo la vanaitas. Tora ka ko ngan wenga fai alofa mo isi nganga ta watu wa Yesu ke viso. Because many people out there, they heard Jesus, they know Jesus, but they don't believe in Jesus. O le ngā ngā lofa la nei te iwo o me lea sole separated tato. Amen. Ia toi tangi a lofa atu ala ia. O lau alu, o lau fo i ngā sesele. Mana tu e, o le a whaape e te whaia mano loto manu ia, whai mano loto fia fia. E te wa ai fo i le fua i le taimuni mori. E te fia fia fo. Amen. A e whaia na e whangā whai, pe ngai whaia si i whakahungu si whakakuia. E fua mai fo i le fua, e lo a tualo fia aisia, o neli a to tualo tapenaka. Ma nai e ar tato tusi toi wha manatu, toi whangu mo i tā ua, wha malosi, a ua wha awe vai na toi tā ua re sunga tai tai, tā la paulo ho mai e o atu yaso ne ua, to tele niso pa u. Amen. Woni mai tātou le li whaola, wha maro losi, iau tō tūtū mau. O na eo atu taimile, tū lai me perfeta, me e whai fwai la kowai ia wā venga. E wāwe fwai langa mi milo ailo loko. Aia, ie e tū mau, wha marosi. Ma ie la ngona lei ma nina lo wai o Yesu ke viso le. O na tū lai mai la tau ia, tau wha se, tau wha leanga. Te iwa e toi muli ia. O na lafo ina lea o e pitole. Ia, toi lafo atu le itule le tato tamai, pa tato taitai foi. Lawa, Samoa, le whafonga. I whalo longo pea i lau sunga. Ma na ia tele le whamanosi inga ia. Tato i loa o le uwha tata mai Yesu. I le ataro penga ia po o le avea o le tala le lei po le marole atua, the gospel of the kingdom of God. Ia avea o se mea fia tele tātou ina ia tātou whalau tele ma whalau loa ma toi wha manatu. A tonu e nisi taimi ua ma lie ato toa kākou le tino le nei ua o mai langona fo i lele ia le hafo nisi mea koe au unga i le atua ua o le o ma lie ua
ua maua uma mea uma sa mo e miti i ai. Sa moa nea tunu pele. E le itai a o na uma. Ko a kako uma lava inga ua fio mailu tātou ali whaola Iesu. A o tātou iai pēle taimi o le tātou lulunga. O loa wanoa i tātou mo le whaatoanga leo wha mai tātou ma pese ai ua sina le saito. Ia a o lea lava la iei kako. O le au whainga ruenga le atua. O le a lava le tō vina o le ngalue ai. Ia pēna la patai atu fo i le. Ma wha marosi atu tātou pukalame. O whea ke iai. Ia e moli mawina le atua o Iesu malana tala le. O wane ingalo ia o esa moa. O le fina ngalo leo Iesu ina ia tātou tala i atu lana tala lele. Pia le tātou loa i le mele ua whapenao na wha tusaina Iesu whamaia o angelu i le taimi lea o le alatalata i na whapenao na urufale atu i tātou. Mao ina ua la uma ua wha afto toa le taimi lea. Le taimi lea o le a whapenao na maia i le tua ia i lātou o e tali tonu ma whātua tua i le ngata o iutaia, ma tangata o nu ese, so se i tue fio le nanolangi, lātou te au maia i te tonu o lea, te tonu i le kingdom lea po le mālo lea o lea tua, i le nofo tupu ai lunga le fonga i le ele lea, o le kingdom lea lo tala noa i ele o se kingdom lunga i le langi, o le kingdom lalo nei, e ia isi tali tonunga o lo iai fo i whapea o le lalo langi le nei, o le whaavau tātou, ia e moni lava ai le kai ngo o aku ia il mele nga ia ia le taimi le ka ko kioki ai ia ma pe alu fo si tianga ia na tatu to yo mai fatasi le mai Yesu ia o fa ko a ma wai rola ia le o le fa vau le o ka ko ile ma lo le fonga ile ele ngei fo mai ha fe tau sanga no fo tupu ai fatasi mai Yesu ka ko ile fonga ile ele ngei ia ina ele o le fa bisino muri na le ka ngo ia a o le whaai ungo na lofa mai a, o le a whai ai le wha masinunga ina ua uma le hawhi tau sanga lea, o le maleni uma. O seki le maro le atua, lea wakako iai te tonu, wha mai lea, o na la fo ia lole ia leanga, o a ia leanga, o i la tau e le i tali tonu, la tonu, e le i talia ina le li o le ola, la tau te le i talia ina le upu, le tala le leia le atua marona malo, e la tau te le ia, la tau te whaatala le, ma whaatala tū, i le upu mo le tala le leia le malo le atua. Ngai ke maua le whaalinga la sifu mo le whaawhai mai a. Pui ono mo le fitu, ta si angelu wha mai a, ia ta tau peo na ia te ia le vi inga, whaavau wa o rona malo a, o le malo ma le mana, o ia e ou mea umo, o ia o le whaamasino, le a fio mai o le whaamasino a mi o tonu, ina ia wha masino ai le narolangi atoa. Me whala le Samoa. Pe o le iaile nei whata oto. Ia kākou iloa. O lo tātou ngā lulue, ma o lo tātou wa ai atu. I le taimi e fio mai ai Jesu Keriso. Leo kākou kilo aku le wha ilo le tele o meo tutupu nei vai tau. Ma le nei vai taimi. Tuspa ia o wha maonia. Ia o onga ma tusu singa. O ila tōro wha pēnā o na su ea leanga o ngā vaenga o lea o ngā ranurangi, ma lea vaenga ele ngata o Israelu, ia o i tū wha metirane, ia mai tu wha miro iso lo wha pēnā o na atangia mai ai le tele o mea lefe mai ele fionga pa ia le atua. Le whakako whalonglongo ma tātu wa vai news, ia lewa a makalava o ngō o inga dry out le vaitafi fo ilo e wharate, nge masangi fo karangoa kwa kako puro kalame. Ia, peanga whaiaku Samoa, o tala ele tuspa ia ele o ni fairy tale story fo ile tala Shrek ma Fiona. Ia o tala mo ia e winga ele tupu malona malo. It's a real story. O le tuspa ia, o lo ia ele tala moni. Tala anga le whainga o taha ua, tala anga le whainga o le narorangi, tala anga le whatulanganga ele atua o mea uma, sa ua de la au se yo le iniseti se yo le vani monimo o le tusi pa ia o le tusi moni le atua. Ko se tusi foi le o fua ia ile
I fina ngalo le atua malona malo. E foi la lea. E kaku au ngō fia pēa e whaalau tele. Tātou au ngō fia pēa e tau la i atu le tala le lei o le malo le li. O le olo kaku wola whaatasi le ngei fonga ele ele. Ia makangaka o le whai mail tala le tuspa ia pēa o ia. Koso maila penga lo ia ia le lei o lo ia foi mai ale hanga. O kene lopo le arko inga le hanga le anga ia. Po le leanga le o le vanga ira le sami ele ko kire le mamla mai se si pola me ale inga leanga ai e folinga mai io e ia se lo loto o le inga le li ma ko le fo sa mo o le e pelu malana ma ona numera ma taitusi e ia le winga o le ata e ia ma le numera e ia ma le faalinga ma wai e ia fo i ma le ma le fionga le atua e wha winga tonu nai me li kio fai mai e o ese i aiota te ka mai dot foi lea runga ngana lea e sui le kako se a koa i ngā le fionga pa ia le atua le wha winga kako longo winga e lo loto lava le fina ngalo le atua mo i tātou i le whatu seina i tātou whamau i ale lei mai a le la ua vai whakako ka ngaka mi o tonu ono ke riso Yesu o le ruanto le tala lei fa sala la wantu tala lei le matusi o la langi fa penga o koe o mai le atua ia le mana o lo fina ngalo ina ia mai ta to tonu o me se ma le sin kupu in mele o le parable le ke le ti pe le ka fa mai le ko e fio mai Yesu ia o ke le rola pe Yesu sikusi ia po se kusia makapinga sa wanga me pea ia por sarako a tu sile ka ko foi ka unga fa mai yo le ngata anga mai the end time will come, the judgment will come, the king will come. When? Not yet. And this is the second event. O le ka ko fa tali atu le fio mai Yesu me foi la le ia o ni fa vale ina ta to sa mo o ma pa anga e se tusi e se si lava le tale le Yesu fa mai apostolo Paulo ia au lava ne ia ana tema ina le tangata ia e sau ma se si tala le le e se mai ma le tala le le uma na o mai e le atua mo i tatou ya le tala le le o Yesu malona malo o Yesu malona malo le foi la ka ki va ai pe o le alanga le angeru le Ioane le falinga le sulfa ele lo Ioane fe mai le angeru le ayo ia mo foi mai e tau ale vi inga le anga o io le tupu a mioto o io le afio mai e tau ia te ia le e fa mai alanga ina le tala le lei the true gospel so le ina se si tala le lei le a fai fa mai apostolo a fai si kala le lei mai escala mai a ele si tala le lei le atua a kala le lei mai se kala ia ana te ia mai mal lai or kanga kanga me foi le e ka ko o sai ia ka ko fi ngau ia ka ko matala ia ka ko fi ngau tala le ko mo le ko significa ka ki kai mi sa la ga fai ko un caso i fuanga ia ko ka la i foi o le so nga luenga mo ai me ai a ko ka la i foi nga me o le se kai mi a ko fai ku samo a o fa nga lo kai mi fa alo isi me a e ma wa lo kai a ke fai ku au nge ia au ngi ka ko fa ka mala le fa la tele ina le tala le o malo o vai fa lo le si upule o le ko ka la ia le o fa ali mai ai me o mai me tikina ke loi mo fai langi mal la langi ele atua no fa me le te saramo o le langi fa ali me vani mo ni mo ngalwenga ai ele atua I oi we already know that a fa mai Yesu o kara tala le si ele fa ku Yesu no so vai o ko kala ia ale fa ali mai al vangi mungi ale fa me saramo le fa ali me va mo ngalwenga ele atua le ai fa mai Yesu kala wherever you are e o vera Yesu lufu fasul fanga fe mai mai tala inga Yesu fe mai e tala ina foi le ni tala le lei o le malo le atua inu uma matu laula uma e fai ma fa manatu to be witness and the end will come so awara ki fakari kali sei
papangi kaua mangi pomu ngo fa e ka lai lo ne e mai Yesu e ko kupua me nga fa ala ka lesi e ko e vela loko isi ma lili isi ma ko e faile sala asia le nga fo yo le o le fa yo nga stand ka mulmuli ai fa mai Yesu ia tala inga pea le tala le ia o atu me foi la le ngi fa ka okole ngai inga ia ongi e ka o me o ia le hanga ai a ve ta o ni ale le o le ia le e ala fa nga me o la to e a me o tonu e a me o tonu ono Yesu Kristo o fa longo e ta to i le tala le ia Yesu malana upu i ona vea i leo i ta to ma me o tonu le tua ona o Yesu talia Yesu tala Yesu ola mo Yesu kero kalango aku le olanga kuai nga kaku mai ai you know le sa se si le yola mai solanga kuai si ola le amal matanga pe o ka ko ai ro kala ngo mo le fion pa ile to le kamiringi o ka ko tsara mo ma ka ku liwa ku le li o i la le yeila ka ku ke kur maka i pela le fio mai Yesu mo tato me fo le awangi ko fa tamal au sunga ni e sen ba ngayon ti tau wa pe o ka ku kilo i fa pe o la nga le ko o mai o mo sa la nga le fe mai e o mai lava fa mai Yesu o te vave al watu tu sia tu Yesu sa se ka le sia fa mai ia o to fa ma losi o te vave al watu o wala ki ko fa tamala o ko fo yai o ko vai kua ia vai foi lo kamanga kala ngo so o vai fa vai ma le lo kan tolo lo fa se ku ia nga me ki nga kalinga ta la ile ma lo le tua ma lo ta le ma lo fina nga lo se fa kala pe o se mala sa mo ko anga fa tau lo fion pa ia haleluya se ma ia lo por ia se ma so good ma na ia fa so re ta ne fiafi te lo pola fo ise tala no atu le ngango le tu ya ti boy i de nei vai ngona fiafi tu sa fo i malana upu la fo se fa ma lo sina we nai tu o le tato ngaluenga ale ya upo le por fina ngalo al tato fao ia tato maua umala vano ia awane ia ise si la fo ina ai tatu maua o malavano pe titilo iai mana so sila iai i le loto o tatu li faola lo ta otomatu na tatu tu sfaita ia awane i tele i ama mau ai tele i a fa ungai ona pe fa no le li faola pe a tele ai mama o le ala fona fa matala o fa ta otona na uso ina ia lato o na sauni o fa ta pena o ina ia tele i ai fa ngaina na sauni o awane ia si ai mama bertala tata i ne afi le loloto o ia ese na ta umai Yesu ke biso fa me ye pe yo nga luenga le na umalona tosole o pe saulo ngo foi la pe ya tato i lolo i lolo ai vai vala tu la forno ine e kapula a vole ia le sais a ver le sais la ke sala amen ai avea vole oversize o sala ia e avea le size ai nei fusile senhor io ai por esse não ai ele tá no mai ele tu ia vai foi e foi ai ele ai oh ia isi ai se asoda am tala da mato to so flanda mato ai ila lo le vai tapu ke le poco e kakara le vai na sa koso mala le flanda koso mala mako ai la vea meri anga sama ka vai avon ya sai ngari mo le monkfish ia fa me kala uso mako
I kongi se ngai ai ai. Mai mo for kai mi ngot pu pu le upe ngai ai. O fa pe so. Ya ngai foi. O ngai ke ila wo kan mo ka ika ka ku. Ya wa isi I ai onga la ko ki. Isi ai li ka ka onga inga. Ai ai skai buanga le e kwa ka ko wa mo. Malele lo. Ya ave foi lá sa ele ave franta le kiki. E ave franta o ia le fuanga ke fuero franta. Ele va pera ko e sa como le franta va pera. Ai sia, franta mo kai au. Ai ave franta wo uma. Wo uma o ka pengai. Ava ngara le loko so se ka fai faiva, le lei ale faiva. Ale le faiva. Ke lei ave. Ai le anga faiva. E kiki ai ke le ali mai ma ke le ali ko ku ale fa ma lo si marita to tu si mo tato ia awane misil tavano awane misil wa vano ma fa mai le fa ma lo si su ke viso me ya o me la solea ele ko fa mai ka ngaka le lunga fa le si so ka me so ko la ku na me o ele fa mai le la o le va fa ka me so ko mo e so fa ma va ko mo fa ya o mai no nga ka mi le e ko isi ma mo a ka mi ngi e ka ko mo ka wa ku fa so wa ku le mala malama a su lo ku le lofa le mala malama ngai ia maua na ko se ola ngai a awangi mai mau awangi mai mau ka se upua nga re ka fang mai kai mi la ko na ka mau awangi mai mau awangi mai mau oi awangi mai mau mau ia aia ia tato tu ma tato tu mau se ia o to e fio mai tato di fa ni to mau ia Pertau te tai ua lata man, ua vave mai fo. Na rolo sa sa mo, na ro fo si sila. Ile fai mo fier tatu sa valinga. Ile fai mo fi. Tele yo fa fi tauli, tele lu taunga. O ke ta tonu fo I sa isi tai me nei vai so wala ngonga ro ko fa vai. Te fo I kai mi o mai ko nga ngonga ia kia. Na ngonga o fa wa. Ingaka. Ale fa marosi ma le ia joy. Le fa marosi ma le tu ia joy. Na savali ma Yesu ngal vai mo la me piteu sau. 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 No lore le di faula e ke mi ka ko ke pa u me Yesu sau. Amen. Sau. Asia o le lofana mo tato ia awani tato mai. Ya awani tato si esi. Alana lofo mana na fina ngalo ia tato mau o mara vano. I to tono lona malo. La foto la vano ale. Miene. Ta. Ore. Be o le fina ngalo lea male. Male o le loto a toa lea o tato faola Yesu. Ina ia tato maua. Le ola e fa vau. Po le malo tu ma. Ka ko ke ngofo tu fa ta si mai il fonga ele ngai ele hafe tau sanga lu e voi la le awangi I fa ta tu ta to ya ngole atale o la to ta le o le la fo ko lo penga inga ia lave ina mai e ka ko ta singa me o fa sara la watu o ta le ina ia loa se nganga ina ia va ai se tasi ma tato ulo o le fina ngalo leo le atua na la iona whaia I tātou. Ina ia lawe ina mai tātou ma le telo nei. Tiu sila fo I Samoa. Wale o koe whai ngō whiere ngiwa I kaimi. Ngale Kirisiano ale maha malama I mengi kupu. Whaftai le atua ile ana ngang pa I e so mai. Ai o le wingo le tala wale o koe pi o la aso. O whawari ngiwa I kaimi. Ia e kasi a whai ngi o loko kongi e kasi a o e ngai ki whenga luenga le kou ahi. Ia e lua items. Ia alo nga e ko ia o man ko ngol fale ale fa ka wa isi me ka o manga mia ko ngore ai ngai lo le ele pe ola so
e kasi ako kong ni e fiu e whaonga, e le kai kainga uma keu le si a se furu afe. Ia le kai miringi. E le fa pera o la, o se pia mātu ta kupunga la mei e alu makua i sua inga luenga keringa kupe, a lo wingo le kala, ia e pi ama pea i le ri ima luna fina ngalo. E sau au ia luna taimi. A ua kako ke pole mātu tu vale ngei meo kupu mai. E kupu lama, fa mai Yesu e to tupu lama. A fa mai lo lau so, ia aua ngei fasa se ina o tou se tasi. A kilo voi lunga o Facebook, ma lunga YouTube, me wengi. Ola mau perfeta leu fio ai. Lunga o Facebook. E umanga stari lo life ako ama lo history ya sawalo. Paka mai oe se fam kalankele a kele no i ka ko lo nga le tua ke lo me lilo loto tangata me lo loto so se ko inga me le amatanga e o le ngata anga i lungo me mo lungo me lo loto o lo ia le fila ngalo le tua me vole a ia se me ke mafa ai fa tu ulu lo mafa fau la tamo enga malo savalinga vala au ia Yesu. E ala o ngale ngai mai le atua o ngoka ko ki ufa pega ko sol o me e pila o mai ale e no mole le ai e le o le atua o ka ko le vala waku le atua o ka ko le mana o mia le atua le tele o tai me foi le o longa ruele nga pa i o le atua so se mea ia ka ko makala i le si mea nga the Holy Spirit of God its work on earth everywhere. So me vole ka ko pia we ka ko umalea ve ai ma uangi la ona ne afeli ne fiafi ta to me ka ko pia we ya uangi fayenga ka ko me ali lo voile va pelo kilo mai ses ara ki fonga ma sila mai ya fonga le tua malona nga pa ia ko ka ko ya le fai ya ngi me bueno foi ka ko le ka ko ia vai kaimi o lotu. Church age luka ko yai ile ngalua mai o le nga pa ia so se mea me vole ya ka ko la tu maulalo ka ku karia inga ile upu ma tala le so se tai milama o ia alanga ina o ia mori mawina pe matua pe la titi tala vou au na le tua perfetta apostolo fa ia vangadia fa ia onga fa fianga o ai lava tato au nga wa ye le upo le tu me foi la le fa ta ya Yesu awaya ele fa pito au nga fa be nga o yu taia au le la ve ai makako o ese ia io o tangata nu ese ka ko sa vala i ka ko male tu fa sia ma fa ngo fa ta si male ai ngo le tu ia ke riso Yesu ai ono Yesu mo lo fina ngalo wa la yo la ve ita to matangata e tasi o le malo le atua. Me foi lea, aua kako ki whaamsingo lima. Kasi ngā mea, whaamsingo aku, whaamsingo ifo le alo, whaamsingo ifo le alo, whaamsingo alga ngaka ia, o sa o lau sa valinga. O au pakalame ngai whai. O vi ia le atua, pora ngā ngā su e ngā kuper mea ngai, ki mga o ngai kering kupu. Ia makako uroa o ngā ola whaftai le atua i meu kako mau. Ma wale me le vai aso ia ia le nga faftai o na le tua lo fa pena una lapta ina lo tato wola lo to se fua mal mato wola ia la ile fiong pa ia le tua me foi le ka ku nga lu fatasi ka ku u lima fatasi ma ka ku va ai le fio mai su ko ki fio mai mai la apostolo Paulo lana tu si le nama sani o na tato lo fa mai o te mo puno wai ma va ai atu ia Yesu o lo fa tali malti le ta ko mo va fenga ke mo ngai mo ma va ai Yesu ni foi vai aso fo fuanga wa fo i meo la afia ngai le vai aso ia ka ko va ai Yesu mo e mo ni mauta le la el tal le la tal le Yesu ma lona malo is le mo fa ro fa ungo fo lana o la tal a mata le
Yo o mai lo malo ai fai u mai a wa o e o le malo. Ma le mana. E fa. Me foi la le. Ni ai o se ka ko malo. O le malo Yesu. Ai o ka ko malo fatas. Ono Yesu. O ia filia tato. Tato te ngalu fatasi. Ma tau ave. E fina ngalu le. Me foi le. Ia vea o e matangata. Le ngata wa vea o se tangata kirisiano. Ia vea foi o se tangata kirisiano. E muli ia Yesu became a disciple of Jesus Christ. Me foi le ngalo la ia oe le maku kakalo si ke ministry ma isi ministry ma tu na tuai o to o na le tua o e lo tala ia le fila ngalo le tu so se tu e feel lo lang i fa pena na pui le tua ia fa pena ngo fe ngai e ma le favor i le mori ma wina ma le fa sala la wina le tala le io se to e piama tu le ta e fia filo su te tai dai Hallelujah, amen. Hallelujah. Tua. Malo sa mo le sa. Malo ko le fa fonga mai tatu po kalami. Pa no ina lo tangi o no le po le tua le fia. Ona wala tala te ho si u yo tatu tai. Ai mo le tula nga fa malo. Mo fa no ina lo tangi ne fia fi sa mo e le fa ngofi. Te le tatu fufuanga. Vaima. Tato pisi ai, a taua ia maua so wawa noa. Maua so taimi te mafutai lo watua. Amen. Moli ere vi inga marwhaafitai a te ia wana wana malosi. Ma le ola, na te mai, so sia te mau a inga, o lana upu, whapenana, tō matawina ai le tātou sawalinga po le tātou fōlaunga. A ia mana tua, ne loto le tātou li whaola, ina ia tātou maua umalawa noa. Hallelujah. Hallelujah. Isi me mana ia le tau whangwhango mai ar tātou tala. E aua te whamasino tangata. Aua te whamasino tangata pe aua ni i a vea le vai o le leanga o le asime lo ui elis tangata. Hape nauna e vai mo lalo ai pe te vai whapea o mai maule taimi, mai maule avanoa le ai. Tu upe iai, a wai whamai a. E iai ale taimi a, e whai e ringa luenga o lea, na te tu e se ina tāua. Aya, ala wa whailo ngā luenga alofa. Na wa whailo ngā luenga ra, a apa tu I reach out to them, po le a lawa le tu langa lo whape nauna hui ai. Se iai lawa le, o le pāwana ma le mana lo po le atua, e le suia e tātou ia tangata. E suia le upu. Tātonu na te whaafonga mai, o oe foi o le mole mauola. Ta ilo foi ni o whaafita auli, ma ni o wha le tonu, ia, i taimi foi o lau whaafita auli, ma lau wha le tonu ea, na suia ta ua le upo le atua. Aisia, o le roto na o Yesu ke wiso. Ele te i foi malingi fuala na toto. A basta. Na malingi o na lofa ia ti tato. O le alofa na e fusia tato. O le alofa na penta ua le sunga te ta. E fia mafuta i ma tato. I totonu o le malo. Amen. Io le ale o le ngā le i le malo. Ai le eisisi. I na te mafuta i totonu o le malo. The kingdom was there for a reason. A ngofo ngai ngora tupu tono na malo. Ele longa fia tupu. Yes. E pei foi au tātou o mātua. Ale a toa me le whanau le whale. Ai nofo na o le whale. E longa e maua sopi. A matoto pa apea tāta milo. Ngea ia no nofo i area sia wai. E tami o ke kiri wai area sia apasta. Aolanga lakura o te limi. O kele kakau makukua. A ke loa e lo maua fia. Yeah, something They live in rich houses. A million year. They have so much money. Ai lo maua la fia nga. O vala ma whanga. Si o ngā pe e isi ata lo tawa pinana tawa pupula mai le li whao. Mana o fellowship mana na whanau. Mana o le tua toi fellowship mana tangata sa whai. Aua ni manu malo, aua ni pulea satan. Ai tato maua la wanoa lea. Se pole ale le anga lo uso atua oi, o le alo wa aia tu tangata, ke loe, aki ke loe ngaka. Ngaka I fafu, me reu po le tu se, ngaka I fafu. Ai wa aia su ke wiso ya ke oi. Jesus sees value in.
So you need to see value in someone. No matter what the cause, no matter what the situation, you need to see the value. Ono ta ua kwa unika ta ua na whaere atua. Amene, ele pe o tu lowo mea ola o ta avale o mea na whaie lima, e sili a oe. E sili a ure vai ele atua. A whapea whana nea a matalia lo sa waringa leva yaso, bo lava yaso, se o atul baso pou, va ai le ta ua tangata. Tio tangata le anga le whai mei tātou, kasi le anga. Si, kaka ua, ko whaka ko awa kare le ola. Whatu ya sa mua o na sui e rupo le toa. E sui a makua le ofua. Makua I maofa lo tope whawhia. Asia, le paua na whai wa venga na rupo le toa. Wai foi se wo umi e so tatalo. Wai foi le wo whapenana a velu mo le atua. I whaunga ina na tuola. E ai la wartaini sa mo. E ai la wartaini. A whapea foi o nate sila mai ma e mai mo mai lea fiafire nei. Ua e tau whisilingia po wheo ia ia lo iai oe. O le ia le lei, po le ia amene. Ia whaunga ina. E ai la wartaini. There will be a time wo man tapena le atua and a time that is the best time. Aua te sauna o whai atu se tangata ia te o te sau. A sauna wa, whai atu i suke wiso. Pe te u sau. Sauno. A sau hoi la le time mea whai atu le toe toe. Ere kau whai aku se kaka ia ki oe. Wai aru la oe lo loto mari aisia. O le pawa na le upo le atua. Mana tua le loto le tato whaola. Ia tātou maua o malawanoa I tō tono rana malo. The kingdom is for you and me. Not for the devil. The hell was not for you. It was for the devil. Let me say this again. The kingdom was for you and me. Not for the devil. Hell is for the devil, not for you and me. Amen. Ona maloa le atua, mo oe mo le mo te apolo. O se oli e le mo taua a mor te apolo. So, a apala I so uso. A wai se tangata lo whapenauna I loa. Wa whaali to le to e to lo mana mia feso suan. A apa. Ke ia kong kakaso tekse. No, fai silo kau fa se fonga lo tata nuanga. Peore malolo le mato a wana po. Hallelujah. A maka ku fa penga silo karmanga fai o fa avelo moli e lo fi awore. Atu ya oi e la ngona le tangata aisia le upu. E leo au, e leo pasta, e leo tatou o le upu. E le mana le upu. Ai whaftai le tua, mo le whaunga ina tatou. Ia mana tua, ia maua o mara tatou a wanoa, tatou te sawa tonu na malorila. La wanoa na moe, amu ia oe, pe whai we whaula ina, amu ia matou, o maua la wanoa whaula ina. Anto no whala mahu, isi na i uso. Nisi na i o tatou tupawhine. Tatou tina, ta ma, whai e longa luenga. Fai e longa le beka. Fai e ei lava le aso. E tu e si nei tato. Malo le fola manuia. Malo le Samoa. Waftai te le lava mo le whaafonoina le taimi. Ia tu atu ho e sunga le whawhingainga pe nisi fia la wina. Ioe. Molia na lo whaanga. Aia, whawhitai. Ioe. O I la tōre nei o lo whapenana ma futa mai nei fiafi. Ia mako mengi mai fo I whawhitai. Lau whitalainga, tai ma le utu wa fusi. Ia. Vai ma lo. Whawhitai ma futa mai nei fiafi. Ia le aola le atua, le whawhengainga, ia whamanu, tutanga le vau. Toa. Ia. Aola fo le atua, ia mai pureta, ma lo lava le wha. Whatoa le fiafi. Ia ta fo ilea, ia le usoi whawhengainga, ia ti peni, tok pau. Ia. Ia, o le usfo ia so mapulesua, ia, ma le si e tato wo mai, ia pen, ma Maria Smith. Ia. Ta ala, ma lo uso ngā lue, ia ma osi mai nā si tato uso. Ia le ali, ia sunga fo ia leone, seni, ia ola le atua, whawhengainga, whawhetaile ma futa mai, ola fo ia ulale, no whaitoa, ma lo ngā lue fo nai tu o le tato I tovine,
mai lo Wellington le la mua ia o manisi a la tou o lo fa pena o na va le alu lunga ka tou ala ata ai fa ma lo la vale ma futa ma nge fiafi sta muli muli a fai o e fia malanga i Israelu sa mo le atu pele le ava no le le mo oe le lua afe lua lima o le a eva ai fo inisi fo o ele nisi fo i meo lo tu sia le tu spa ia fa pena ona na toe maua ma toe elina au archaeologists kemilinge ia awangi mi sia nga vangole lei e ki koe mai mo ai stasi malanga nga maku kilo ai ia ile koe fa la utorina wa maua ma wa toe maua au archaeologists ia le ayo tavita po le me sa no foi tu po tavita sa ta o le ayo siona le na vai taimi ia lo italangi i fora se vai le ma ngai ia lo wo o i li tele o isi saito lo ia le fionga pa ia le tu fa tu sa mo e moni mal fa ma oni tu spai a fai la fi malanga ia le ale me le ia fa halu ai ma ia tu na tu le tu le na malanga ma tu fi ia lo fa pena fo ia ia o na le tu ai fa pena o na me ino oi ia ma live me vinho no lo fa ngai o le au nanga le tatu Global Kingdom TV ia ma se ia ma ai le nu lo fa pena o kusi ia o pese fa lotu ka u Israelu ta u Jerusalema you know ta u le mau olive you know ma isi me ke ngo ma kusi la lo ia o pese ale ke io ia o rola ia le lu afe lu lima o nga e fo i mai le ola ia le ai wa ese fo i le si level o le lua mafutanga ma le atua a toa malona lu ma le tua o le folfolanga fa perfetanga ma le fa amnianga le atua ia peramo o se lava e fa manuia ia te oe o te fa manuia fo ia te oe o se ma fa ma laia te peramo e ma laia fo le ngana fia manuia le li ia mana tua malanga 2025 ia ia atalna ile afe la suvalu ia ia menga ka ole Wailing Wong ia le siding at talo ai ia ole kasire me le moni mal fa maoni i ke alu ave ila talo you know yeso le atua lo ilunga le ole le langi le ola fa va ma le maro le atua lo ele akelo ke whaalongo inga le presence o le atua le ele langa lona nuu na tofi na pointi le atua le kofia sesi le nuu o Israelu kofi ho o kia le natau sanga i o ele uma kofi o ia i tato wofa kasi sa ungi lo tua matu ina mtamaiti ka hoke malanga fatasi ave ila wo fai o se me alofa you know a yese woi a pena manao na ia ave le li tunatu le li lo langa ia la melea ave fa mata ile ma e ni stala fo ile ma die tala ma die le o na fa pe ia a ele o fo ia ile le fa va o yo tara en na e o ia no just joke but e ke la ngonga fa tu se tala ele fa se e o e fa e te la ngona le mano le tua ele ma le lau ele o Israelu le no una filifili ia Samoa na te upu na ne fiafi haleluya Yesu na tu le ona ia le tua awana misilo wa no tato fa sola fefine ai lo wa no awana le na wa tu no tato details nga ia mato ina au le leila wa na o Israelu mo ia le fialu le wele me el puro le ka o part of a rabbi okay no le alo fai oi ese foi sa o le leile tara lo o sta una cosa la one you will see the Bible, you see the word come to light and you step into the ground of the beautiful land of Israel. Ya now to si sila mai le numero na le contact ai so nga fa fingainga ia lungo fo e tato lungo le pera fai langi te mawai nai the tinga Global Kingdom Network.com TV and said pena na fai so booking ta no le ainga so plan hallelujah after ile tua wa mawo fo ia sunga fa fingainga por tato fa fo tato pokalame nei vision na la wa yele vision ne le tato malanga tau sang fo
fo yelo plan Yeah. amen e fesani mai lava le li ia wala uma Yes. o le tato au nei le tua fa iwa venga ya na la wa tato se sila tua ya se news fo i ne afiafi fa mo le tua we ula bana tangu tama nga tani so fonga tato ya but you know elesi me fa in tai le tua na we ai fa iwa venga o le tua mai le tele o tausanga o tato mafuta ai ma soifuai ma iloa le ne langa we ai va venga le tua so awala ni vai lo fa tua talo ia tato au lia atu le ola ma malosi te taina le tato li faolo i suke biso ia fa pena tato o tuai haleluya ia fa ftai tele la Samoa i le tau mai moa mai ma tau sisila mai ai pe mana o sisi wani si vesili wani si wani ti fia mala malama ya na wana no mera na sisila mai so ta i mai Yesu ma fa fengainga mo nisi fa mtalanga ya wala nga iluma ya pe te fia tata no ai o tatu mera na awan imisi ate o le olu tasi lo lua balu tasi o fitu o lo tasi lo lua balu tasi o fitu ya makano le team e globo ngade tv.com set ya afa mole au fo tv dia male sunga fa fenga wa tasi fulu le po ya la po sa ya malama ta o dia le lo fo le ya so ta male ya na lu ta no wala ya moto ina ya le time fa sta tele la Samoa e le fa no ina tatu time e te mafuta mai ai tatu programa wa ila le lo mafuta le lo mafuta mai lo e maua vanora iwa afa bela we mafuta mai lo maua le breaking news fo wala ta release ku ya ne malanga na afialo oi malo ai ya talo le tu e pena fa ta le vision mai la ia le plan ya na tatua au sia lo la ia le lo fo male aga le o tatu to ma de langi fa ftai tele la Samoa mo le tule fa tor fa ftai le Tamaya pasta ya Mike Poretta mo le fa foina o tatu po kalami le ngata po ilea ia re kalesia me se fo ile fa tua ma no falo lo tap po mai ma talo mai mo le tatu po kalami ia le fa mo fie foi na ngona na vai tino ma tutungia ia lo fa no na na time ona o le ngaluenga fa pena ona vala winai o ia le tua e tau le fa manuia le tua to engole ne vai aso te ta ia tu se to so fua e mas maola i le sapat pa ia foi le tua fo i le vinga tatu to ma tau ia manuia tele lava fai va lo filima toe ia wa fo in fufuanga lo toe la inga tau in fa manuia le tua fa tasi le ngang pa ia ma ia te oto uma lava mole tu le ngang fa stai ma ngang fa maloma ulo fanga yo ainga wo mai masani ya swafuna isu kibiso after tele lava la fa winga tatu klami talo haleluya via o lo matu toma le langi after tele lava toma ile fiso soani mai mal fa unga lo wanga pa ia ya ti matu la fia file nei o matu la ngona lava lo manu malu pa ia le tua le nei fia fa after tele lava toma mo Samoa fa penana mo la no mai mo mai talo ia te o tamai e lo fa munianga ia te lato fa manuia tono lato ainga wani fufuanga fai e lo fa munianga talo ia te o tama fa tau i mana onga lo fana mo fa fonga mai sisila mai fo i tama se mana onga wo mo miti e le taita ia le ngata fo i lea ia le lo fa foina le mato kalame fa fengainga ia pasta mai le malanga tu le lo nu pa ia tama talo ia te oe ia fa tau tai ma e fa tau nuina ma to fuanga malawa fa ia lo fuina ngalo tama ta ina tuai sala tu soifua ma se ma to wola ai maulunga e pelo di inga ia te oe lo ma tu tama ta mauluma ta ape ma to fale leo ma e pui ia te ma to lo ma tu tama le ma tu au lia tu ma tu ainga lo fa muli mai fo ili ve inga ia te oe tama fa mangalo se mato se mane mato leanga la se upu fa penau na sasi de nei potama fa mangalo ia ti mato
Ono o Yesu le maturi imano matu faula. Ana tuani talo. Amen. 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 Ta tele la Samoa. Tuaia, maia. Shalom. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Savai. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth. Yes, I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory, till every soul is won. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. We're not ashamed of the gospel. The harvest is ready. We have to go, and we won't stop till the whole world knows the power in your blood to save
Come on, we give our lives. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Oh, I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Yeah, yeah. And I will preach the gospel. I'll die and be forgotten as long as you get the glory. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. Jesus, you're worthy, of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. See the harvest. The harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows the power in your blood to save every soul. No, we're not ashamed of the gospel. One more time. And the harvest is ready. We have to go. We won't stop till the whole world knows power in your blood to save every soul. No, we're not ashamed of the gospel. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. For the Lamb has conquered, and I will follow him to the ends of the earth, and I will follow him. Jesus, you're worthy of every tribe and tongue. It's all for your glory. Till every soul is one. For the